Rahi, bila mana kita itu sebut rumah, bila mana kita itu sebut mimpi. Rahi. Rahi. Oh. Carahi kolen. Carahi demparu. Oh. Carahin mimpi. Carahin upai besar. So tai kari-kari ho. Dia kari. Kari ngoli tega tadang tite. Tadang tite mai tite. Kari mole kat kereng itu ge. Lebe ke ben dia dei salang. Oh nekin hia. Itu arti itu kari. Kari. Kari bila mana aku teh hadir. Sekarang kata dia udah tepade. Oleh tem ya itu. Oleh tak pas jam ge. Tak kari mole kat dia tuh. Caro kat mole ngas. Caro kat ngon caro. Onek ya. Kari ngong lingkar di dalam lingkaran. Itu kari. Tapi rahi itu beda. Rahi itu berarti satu unsur. Ngong amenu tadi tua sualeng duang tadi sih. Tapi bahasa aku bukan sualeng duang, itu bahasa dulu. Rahi remelo untuk itu. Ame vali rahi, kan vali rahi. Sekarang kalau kan rahi. Itu. Carahi ya, bila mana kita itu sebut baru. Gitu. Ame kari ya, berarti temarangan dia, tapi boleh ya. Caro lah sudah. Engkau tadi kak, mori saya ada televisi kebede salah. Kau tahu itu ngaseng kari. Itu ngaseng kari. Tapi rahi itu unsur gitu koli tega casalang. Casalang kole. Carahi. Udah berapa detik tema kali saran, tema kali jalan. Kaput pak ukuran kepulat tegoma. Ayo lo mau pokoknya lam aku pecing. Jangan ngasang atau pelin naik canggih itu kaca lele ngasang anak bara di teh anak bara kolega udah mepatil jari sampai nomor dedek tabing kami ngisi golong ngasang mas mau nggak taruh anakku itu nolohon kecil udah main rawan di teh kole kurjaun ngasang nurin ngasang rengka alit ngasang ite ho kole nengkap ngasang anak rumah rawan dami kole ngasang anak corona. Udah mai kapu nuh pau lamin akan nuh pandang. Udah mai cair ngasang empogan. Buat ngasang anak di se itu mantar kue ho. Te mar bengkarang kole. Ho kole lipadan. Lipadan. Kurun pau nih tata makan vavi kole jengok nela. Kurus sang bembang gereta mau sekuen pakai celer ngasang gereba. Udah mai rafang dami terang ngasang anak corona. Ho mau kami ngasang anak corona. Lipa kan. Mo eng lamione roveng mu lamione pucu. Ngasang empogan kepo wan lihat juga apa lipa wali yo tapi Mahirman one mana ke kebo main lejong lambu kurita cumang ite aya baik pecing laku ite atami piswir 15 mulu ju 15 ata do bokong tombo bae sakit kutru kucegen kita goet agi kurita bahasa Manggarai atau serong de sumpom bateri siame betuan doa maya cumang ite rakua kurita dikena ngaris tukang ngarite Herman ngaris tukang ngarite kuta jangan cekolite ya harding apa terpecing di te tombo apa temu polite terkait dengan goet kuta pecintang sangat waktu baik tang sangat sekai agua mau potong sangat lavado ya temukan gitu jadi ya cata atau perlu arein lam itu loreng cain terkait ada ke cercumpe itu kira-kira mungkin itu ya tunggu penjelasan cercumpe ya adat Manggarai punya main kemudian ngancing kalau dulu itu tombo dua cara kapu misalnya Mekah sudah punya gevit itu polivanta raja cai tahun seco sudah kita perlu hadir untuk apa itu cercumpe itu kemudian cara ya goet na ngancing itu ta Ma Herman sekaligus aku valen cara kapu cara valen misalnya kapu anak rona kapu niko cukup itu penjelasan pung duvanga sampai itu mungkin itu kok ya tegia Ayah, fitur pengadite. Iya. Jadi ya nunggu balik laku ngasana madite. Iya. Terima kali salan kulo ni maraman dite, dari dite kambing kami. Ayah nunggu tae.
Ai kurut ya Ya. apa Ya. jauh ngasang ciar ngasang cumpi amin luah anu mair seru pembati Yo. jadi yang ndeki gunaka jauh ngasang udah maya patir jari simbel ledek Yo. tei ngasang beka gebuar ini bayi ngasang ataron itu manusia jika mangan jauh ngasang adak ciar ngasang cumpi itu mangan one apa one caya ro engkoe lima hitun kole one mai jauh ngasang ciar ngasang cumpi amin hutahe ay jauh ngasang amin hupaeng jauh julu mga jauh laca Laca Yo. julu deh. jauh laca Ya. yo berdasarkan jauh ngasang ting beka gebuar ngasang manusia ngasang hiaga jauh ngasang lali cumpe Lali. laling cumpe ngong di tega kurut pindah Lali ngasang. laling cumpe Laling. laling cumpe ngong nggak benar kia tuh laling kia ali ngasang Senar. ali tapi bahasa apa dite kait dengan bahasa Indonesia ali ngong dia gak pindah pindah kono. Oh gitu maksudnya. Ali cumpi. Ali cumpi sebenarnya, tapi berdasarkan itu agak temangrai, sikan mangga lali cumpi. Lali cumpi. Itu di TAC. Itu CN. Bos sebenarnya bahasa Indonesia nih agak ali cumpi. Ngon gak pindah cupu-cupu. Ngon ay no bekas luas nih ya, tuh kan ceno long no gak pindah no. Itu maksudnya. Itu ngasang ali cumpi. Ali cumpi. Iya. Jadi ya itu ngasang ciarengka. Cerengka. Cerengka. Sama tahu ngasang. Cerengka ngong enggak ngasang. Ngasang teh ngasang. Kut pasang ngasang. Pasang ngasang. Itu ngasang cerengka. Gitu. Alit nih ngasang. Jika mangan jauh dapat tu akhir enggak ikut alit ngasang. Ngasang harus pasang atau liman ngasang. Emta mahirman nuram puditena. Bisa lesu one cerengka itu. Misalnya sobo dia cair mekar bro. Itu tergantung dari loda kuni dia. Oh, cuma maksud itu ta. Loda putus. Loda putus dia apa? Malasin bisa lesu itu ta. Biasan dia 3 hari, 5 hari, 7 hari. Oh, apa ya? Ganjil tahu. Ganjil tahu ya. 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ame baik kata loda itu ga. Ame loda ya. Share ga. Itu senggak ali cumpe, lali cumpe ga. Oh, jadi bisa ho no tempat luas ho. Yo. Jadi no ketikin dia tokon. No kita tokon. Sampai loda apa? Yo, sampai ke loda kuni. Loda kuni ga amin go ga lali cumpe ya ga. Berarti pindah ya ga ngaci go tanah. Ngaci kapu empong piang go gi. Intinya kata beta Ma Herman. Jadi lali cumpe itu ketika loda apa? Iyo, loda kuni. Loda kuni. Putus, Yo, loda lerun. Loda lerun Pak. Loda giaga itu mangan giaga lali cumpe. Pindah ga. Pindah tempat apa dihaga. Mana mai luas dihaga pindah cupu gi. Poli pindah gi. Poli pindah ngaceng ngo empong piang go pitega. Odem baru boden go. Dari piang leso. Ngaceng dari piang leso. Itu ngasang ga lali cumpe. Lali cumpe. Bos benar ya Ali. Berdasarkan dia terkait dengan bahasa Indonesia nih sehingga dia pakai Ali bahasa Manggarai gitu. Luar biasa. Yo. Berarti ya itu pindah bagi terus bagi litik ya Ma Herman. Pindah bagi. Iya, yo pindah yang lebih bebas ya. Ngomong teh beri kebebasan ya. Oh gitu. Teh ngaceng ngopen lari tanah ya ga. Ngaceng ngova beri kebebasan. Itu amenggo hiaga lali cumpe. Gitu. Tapi amin go hiaga cerengka berarti ngasang. Bisa leso namanya lali cumpi itu cerengka itu. Cerengka itu tergantung one mai pagat manga giat ngeranak. Giat ngeranak tidak menentu ya. Oh gitu. Dia menentu kita go ya 40 hari. Gereng haeng kave giat ngeranak. Locone giat ngeranak. Ame gelang liga ame nekicagun gitu ngancing. Oh, tergantung kita. So go itu juga apa haeng kabe pagat mah. Sehingga mangan go liga ame go ya pandai liga manuk dua lali cumpe nggota ya. Mori latan tinga sang samantar kowe da. Tueta hemo, tueta mamu. Do podaat. Udah masuk kowe dami kusur pe dumpu hamar temang. Dedek lengke masuk kowe dami bengkol gio. Tueta hemo lan tueta mamu. Itu reveng none manuk ho kudu lali cumpe. Gitu abe itu di ngasang.
Latan So, tingasa. lapa doon kuliah tamangan dito. Lama disaksi. Disaksi Saksi lanak rona. to nga revanga lalim temanga hiyo buga. Revanga Revang na manuk ay pande manuk lite kan. Kan lo to leo kya lali cupe. Si tamangan. Anak rona manga, pangolon manga, saksi itu menyaksikan. Gitu. Rantan tai mga nangki yang mga itang tadi tetua. Rantan beti bekin. Tombon buga hiyo. Tombon. Yo, sehingga tombon ne manuk yoga, manuk tadi. Kut lali ngasan cupe. Kalingong latan tai ngasang mantar kue gami mau itu eta he mau eta mamu. Loko daan no masuk ke dami kusur to di buha marteman. Dede keleng ke masuk kue gami pringkon dia. Suhunia di kusur dumpu gami hamar manga. Begitu belah minu ono mai ngasang mantar kue gami. Itu arvo. Yo, apa manuk kita? Yo, manuk nih harus bako. Karena tombon melihat toto nai molor dami, palong nai tebako. Toto nai molor, palong nai tebako. Kamping tejari gudedek, ngona dengan hati putih ditetein. Kamping morin, sehingga mangan manuk bako. Timan panah gitu. Sehingga tombon lihat begitu. Toto nai molor, palong nai tebako. Ho manuk. Ngona nu manuk ho bakok nai dami. Gitu. Jadi reke oleh lain tela husur lumpuh pakat banget husur lumpuh. Iyo. Sehingga tingin ko na lite mori pati ko yamin na tangalis te ko yamin tuka tangengga. Tura kalau manuk ko. Pandai begitu lite. Pandai itu pandai manuk itu. Oh gitu nah. Kan pandai lite manuk itu. Hiyo buar bang, hiyo ngajin boy. Lani sebelum pandai lite kan beva. Pak itu mori acara mangan loto torok lo cene kiri te padir wa irin tu ngasan sai. One gula ko ay hiya lite to ngace lewat jam 11. Harus tai ngasang lali cumpe nauri rengka mulai hiya, ngasang mulai hiya tidak boleh lewat dari jam 11. Harus gula. Start jam 7 hiya sampai jam 10. Karena ame jam 11, jam 12 itu tai tuil hiya. Oh, itu jam. Itu jam hiya. Kalau itu litega, tai tuil, tai pangga hiya harus jam 3. 3 jam 5 itu selevan. Pangkat cuma. Pangkat dan corona mecekan tai tuil. Oh, mecekan tai tuil, bawa vibe gitu. Itu tai pangkat. Itu ngace samakan hiot ngol itu. Ilso jam 12 atau jam 1 kelas, rangat lah kelas jam itu pangkat. Jadi ame dularing koin hiya danong dua acara tiar cumpe hiyo. Iya. Acara enggak gula. Acara gula. 20 jam 11. 20 jam 10 kali. Jam 10 gula. Iya, jam 10. Emea ve kolekete tai musikoen ka acaran ka. Acaran hiya jam 12 sampai jam 2. Itu terlalu mana. Sekarang ka amengko mangarafang dana corona tai pangga. Tai tuil ga start jam 3 ya. Latan hiya bo. Latan hiya cemongko. Pangga bangkong diga. Ngona karena mana hitu lorong tadi si danong umeden ka. Di itang putih, dengil putih kan. Oi. Pangkatang bangkong ya oke. Nikato dengil meku. Kan ve hiya jam 3. Gitu. Itu lorong tai hadat tu danong. Go tadi ha. Jam 3, start jam 3 VSD putih. Gitu pati hitun boge ya Herman. Olon kolite bawa puli bawa itu manuk apa itu manuk reke itu bukan? Yo. Manuk dua acara apa bukan? Lali cumpe. Lali cumpe itu. Jadi ya hayang kafe oge. Hayang kafe galite sekarang beta tanggul deh. Oh, cicis tak bintar kita. Terutama ketika anak ronan. Ndeda di nevai. Aku demad di nevai. Oh ya. Ay contoh deke gunaka ampon. Ay pa uli dekeng. Dekeng agunaka. Deke gunaka. Deke agunaka. Deke hiot ko yo deke kang sama deke rono. Deke agunaka. Jadi ya sekarang hiya de pa uli pan ya. Sebelum mengerevangkan cara diliti apa cicis perlu anak rona pangoloman rumusi. Dile kami go manga voyen pa voye paterwis. Voye paterwis pasti manga ya. Gitu. Tetap wali kamping anak rona. Anak rona kemudian pangolongan musi lelen manga voyen. Voyen. Anak bina. Anak binan. Cikole atau pisah. Itu kan udah tahu ngasih kaya nih parbone itu ga. Masih kaya dia. Gitu. Tombol ya. Dema itu. Coba Van ga. Sekarang sebagai apa itu? Sebagai amin go de litega mangata da ituan bona itu pasti ya bae liang ko ame tiba anak rona. Co merevang kamping pangolo aku voice.
gitu. Pasti kau tadi kan. Morie. C terbang itu dia Mahirman. Yo. Atau itu tak cau manuk tu dak ata dion itu. Ata dion. Moderator namanya. Protokol namanya apa? Kadang-kadang kalah kau itu ya, karena dia mengatakan ngapar bone itu. Oh, tugas kategori. Kategori kan. Kategori. Mengatakan bone itu. Cici saya tahu. Jubir manga, hiat tu dak mana. Bone itu yang cetung pelerun hiat tu. Oh, co arvang dihat. Yo, paling lihat beli. Cais bawa apa sub. Yo, cais. Morie hitut boga. Yo. Ayah. Goa Ravandamia Morinya me Ayolo dite jadi ya one mai patil jari sebel mordede tabing kabing ite ametrona ngolong mas mongko tadi ngolong mas mongko tabing kabing ite ngomong atarona koe ame tabing anting berarti ne bai oh coba dulu anting itu ame gol tadi hable mah itu ai taramangan lo torok lo cedek ayolo tite jauh ngasang pandai naik canggih tuh kaca leleng ngasang anak bara di tebet tuka ngasang cehi cupu mai ngasang cehi terona yo udah maya sebel merdedek patil mori jari tabing kambing sesua udah main naik canggih tuh kaca leleng mangas anak bara buat tuka ngolong ngasang mas mongko tetap ngol caron lika atarona koe oh musimai golong mas mongko atarona golong mas mongko kue ngong atarona kue yo udah mayar pandang ai taraman baki di terang lama te macbana tadi ai kur ndeki aku nak aku kerja ngasang ciar ngasang cumpe alit ngasang ngong te ngasang tabing ngasang sebenarnya gitu tabing sebenarnya kur tabing ngasang gitu. Itu Vevan. Lain apa? Ona may Ravandami baliga. Diat ngasang anak ron. Ite, itu tite. Kurut sembeng daun ngasang, kipilay tadi lacakan darat sunan kolang na malamang bakilang bakar. Daun ngasang empo dite. Orang tamu kanang hutua. Sehingga mangan Ravandami. Latan ta anak ron abu. Kapu anak ron abu. Kapu anak ron. Sorry valing. Sehingga kota dia. Yo. Valing anak ron. Nukur Ravandite tema balisaran tema balisaran. Kapute pak ukuran lah kepulat kedua. Ayo lo mau pokoknya lami aku pecing, jangan ngasang atau pelin naik canggih itu kaca lele ngasang anak bara dite, anak bara kolega. Udah me patil jari sempel nomor dede, tabing kami ngisi golong ngasang mas mongko, mau ngataron aku. Itu nolokon kecil, udah me ravan dite kole, kurjaun ngasang, nurin ngasang rangka, alit ngasang. Ite, ho kole nang kami ngasang anak rona. Ravandami kole ngasang anak rona. Udah may kapu nuko pau lamin naka no pandang. Udah may cair ngasang empo kami. Pot ngasang anak di se itu mantar ko ho. Te marvang kanang kole. Ho kole lipadam. Lipadam. Kurun pau ni tata makan vavi kon le jengok nla. Kurun sang be bang greta mo se kuen pakai celer ngasang greba. Udah may ravandami terang ngasang anak rona. Ho mo yung kami ngasang anak rona. Lipa kan. Mo eng lamyon roveng mut lamyon pucu ngasang empogan kepo wali tua apa lipa oh lipa berarti laring cain mong dia laring cain coba kau menes mantar kau itu anak pertama kapu dia gitu sehingga kapu deh itu sinama lita yo ai itu valite dia masih nama tema balisaran kapu kolela polite la anak itu, ona mereka dite balik, ho kapur lana, ona maya mereka dite, dipadite, dite mengkurun pau ni tetap makan pau kurun lejeng makan sampai mangkerita masuk pakai celana masang lebar, tema pabatanan, pola ketapu. Selesai dia lagi, selesai. Ravang kole kampingnya Pak Pangolo. Yo ayah, taraman laki bagi dite rangamanga, negulaho, ayo lo dite. Pada may patil jari sempel dede, tabing kamping cengasang den cengasang eman, ngolong ngasang mas mongko kue. Yo, pada maya rantang pau watana tabing jari sempel dede, itu ramangan lemput horko cenak gitu. Kurut jauh ngasang ciar ngasang cumpe, kurut alit ngasang dari so. Pada maya ravandan, ite, ay kurut saksi cama lain. Pada maya jauh ngasang ciar ngasang rangka alit ngasang. Mukan hotu.
Kurut ngaji sama lain. Kurut tinggi bagula bok leso ngasang mantar kuen ngasang cing ngasang den cing ngasang ma. Jika kapu kulela pangolong amandu musi. Mai kapu rawang pangolong amandu musi gitu kira rawang kule kapu diha. Sekarang gak kapu kamping boen. Sehingga nutar boe kolega gesenti apan kule kule kami ngasang boe. Jauh ngasang. Kemudian mai patil jari semel dedek tinggal sampai kagu buar ini vai ngasang ataron. Nunggu damin ngasang boe kule langsung deh disen. Langsung. Langsung disen. Boe langsung. Iya. Langsung apa? Langsung sing disen. Oh, kempeng. Kempeng Kuta disen. tebel Iya. bengkes yuk. Rokok tombo, lapentai. Lapentai ya berkut-rokot tombo ya. Cok kira-kira Tapi apa? isi. Cok kira-kira di sini. Yo, duhur rendami balik itu ya. Ide, ko kulenengkan. Toto nai molor kule kami palong nai tebako, rutin ngasang, ode maya. Anak bara buat tukan ngasang ngaci, ngasang kesan itu cing ngasang ipar. Itu ya karang kule, kepok. Wan. Bisa lah sih. Biasanya ke dasar ke 50. Sama kemampuan dia, tapi biasanya dasar 50. Tiba kalau apa buke jubir oke. Tiba. Tetap toto nai molor kule di palong nai tebako kule tekoli pawatan. Kolam kapu. Kapu kule. Gisente apan. Saya les keng tadi kat saya sinas kinda itu. Gisente apan. Gisente apan. Gitu. Sehingga tiba lihat, tiba bon. Itu ame cekeng ngatai apa? Itu dua Veva betul. V apa tuh benar? Veva. Kapu kok kari. Tuh, Veva. Veva itu. Amin kok hia tai turah ya. Tai turah ya awal. Amin kok hia ga tai kan beda ya. Rahi bila mana kita itu sebut rumah, bila mana kita itu sebut mimpi. Rahi. Rahi. Oh. Carahi kolen. Carahi demparu. Oh. Carahin mimpi, carahin upai besar. So tai kari-kari ho jadi Dia kari. Kari ngoli tega tadang tite. Tadang tep mai tite. Kari mole kat kereng itu ge. Lebih ke ben dia dei salang. Oh nekin hia. Itu arti Itu kari. Kari. Kari bila mana aku teh hadir. Sekarang kata dia udah tepat. Oleh tem hia itu. Oleh tak pas jam ge. Tak kari mole kat dia tuh. Caro kat mole ngasang caro kat. Ngon caro. Onek nekin hia. Kari ngong lingkar di dalam lingkaran. Itu kari. Tapi rahi itu beda. Rahi itu berarti satu unsur. Ngona amin tadi tua sualeng duang tadi sih. Tapi bahasa aku bukan sualeng duang, itu bahasa dulu. Rahi remelon tuh itu. Ame vali rahi, kan vali rahi. Sekarang kan rahi. Gitu. Carahi ya, bila mana kita itu sebut baru, gitu. Ame kari ya, berarti temarangan ya, tapi boleh ya. Caro lah sudah. Engkau tadi kak, mori saya ada televe kebede salah, kau tahu serba. Itu ngasang kari. Itu ngasang kari, tapi rahi itu unsur gitu kau lihat casalang. Casalang kole. Carahin sebenarnya. Kan itu main kan kok gialit ya daku kan beda daku bila mana amin go litega tahun baru dia dicaron daku tidak ada yang sebut bilang itu sampai gua minta tadi kan tano oleh mai aku tano sama gua tadi tertemi atau daat aku tadi ya mereka cuma daat none urah dite bukan ame apa bukan ame turaho ga mia apa mia tadi diangkat ame taituil kalkako ame taituil kako baru mia tadat ame tai lap to manan gitu tai manan gitu torok peko pate one lat pacing botek lom rempas ngasang la kepe salah kan gitu ya tai tadat gitu mau ngajang salah one la te nan pau te duhan tura tai salah tadi kali ngomong tetap lite minta ampun kepada yang kuasa. Tetap gol.